وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه وأخلصوا له العبادة وتفانوا في طلب مرضاته. وأما قليل ستدخل الأشهر الأواخر من شهر رمضان التي كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن يشد المئزر ويوقظ أهله ويحيي ليله، فيسن فيها الاعتكاف وهو المكث في المساجد لعبادة الله تبارك وتعالى وقطع العلاقات بالخلائق، وهو قطع العلائق بالخلائق والإقبال على الخالق. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، والحديث متفق على صحته. وها نحن قد انتصف الشهر واكتمل الهلال بدرا واقتربت ليلة القدر، فعجبا لأقوام لا يرون في صفوف المصلين القائمين أو التائبين النادمين أو التالين الخاشعين تضيع أوقاتهم في مشاهدة الفضائيات والألعاب. وهنيئا لمن جد واجتهد وحفظ جوارحه في هذه الأيام، ولم يكن ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. إيتي الله سبحانه وتعالى تدل مون تو سنيدو bajjo handuɗo e yettede, handuɗo e rewede, handuɗo e laɓɓinanede dewe. taguɗo en waɗi en ɓiɓɓe adama tedduɓe, waɗi en julɓe, waɗi en jaaɓe e moftere laaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam. moƴƴori e meɗen nemaji lintugol andata embere majji. hiɗen seedo fellita, gomɗina, fiɓa, hoolo, hoɗɗo wonde ko kanko tun woni allahu reweteɗo on. tawa si rewama nafay rewɗo on, si rewaka kadi lorray mo rewali o ñande goo. kanko tun o ala ɗimmo, o ala tammo, o ala tokkal, o ala nando, o ala yerodiɗo. hiɗen seedano nelaɗo meɗen, giɗo meɗen, ɗoworgal meɗen, ñentinteɗo meɗen muhammad ibne abdillah ibne abdilmuttalib, o mo allah suɓi suuti, o mo allah yiɗi yeɗi. yen seedo o ko nulaɗo allah, ko annabajo allah. yiɗugol mo ngol no waɗɗi, ɗoftagol mo ngol no waɗɗi, ñentingol mo, ñembugol mo no waɗɗi. o na kanko woni allah, kono ko kanko ɓuri teddude ka allah e jiyaɓe allah ɓen fof. ko o jiyaɗo allah, ko o nulaɗo allah, ko annabajo allah. hiɗen seedo allah nelirimo ko goonga, o jonni mo nelal goongawal, nelal wondungal e peewal, wondungal e ɓuttu, wondungal e jang, wondungal e yiɗodiral, wondungal e wallodiral, wondungal e malal, wonande nan ɗo ɗofti gollitiri. hiɗen seedo kadi o yottinnugal e meɗen, o laaɓani mofte ɗen reedu, o andini mofte ɗen kala ka moƴƴere heɓorta, o tindini ɓe, o rerɗini ɓe, o rentini ɓe kadi kala ka bone iwranta ɓe.
yo Allah juule o nelaaɗo yo juule sahabaɓe makko ɓen fof yeeyinoɓe wonkiji mum e jawle mum e ɓuttu mum e teddungal muɗum e koɗoli muɗum fii yo diina muɗum hisu fii yo diina kan yo yaaju yo Allah juulu e yimɓe siɓɓe makko ɓen ka bele bo makko kanko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam yo Allah juulu e kala jokkuɗo dina kaɓe jokkuno kan Allah tawa kan dina jokkuɗen allahumma amin musidɓe julɓe tedduɓe jiyaɓe Allah moƴƴuɓe mi wasiyo hoore am mi wasiyo onon kadi yen hul Allah towuɗo o no hulɓini o no mawni o no dolni o no mari lette ɗe heƴata e meɗen hulen mo huliren mo ɗoftagol mo waɗugol ko yamiri en kon accen ko haɗi en kon laɓɓinanen mo dewal ngal iwtiren ɓaawo nulaaɗo makko on ñentinen nulaaɗo makko on ñemben nulaaɗo makko on yiɗen nelaaɗo makko on anden seeɗa ni si Allah pooɗi balɗe men ɗen seeɗa ni haray balɗe 10 sakkitortoɗo ɗen ka suumaye hare ɗe naati ɓorde e jemma faɗɗi janngo on no weetude faɗɗiti janngo e mana ala no weetude tenen haray ɗen ɗon balɗe ɗe fuɗɗike ɗe naati 10 sakkitoro e suumaye balɗe waɗaɗe barki balɗe hertinaɗe e nder ko hertina suutaɗe e nder ko suuta ɗon andi ko ɓuri kon no ɓurindiri kadi ko ɓuri kon kañum kadi no ɓurindiri hakkunde mum ton suumaye no ɓuri lebbi luttuɗi ɗin fof e nder hitande nden e nder suumaye kadi ɗe balɗe 10 sakkitore ko ɗeɗo kadi ɓuri e nder ɗen ɗon kadi jemma mo tawata laylatul qadri no e mum on no kadi no ɓuri ko lutti kon fof ko hombo woni ƴoƴuɗo ko hombo woni malaɗo ko hombo woni anduɗo ko guerete kon ko ɗaɓɓuɗo hunde nden kadi weeli heɓude ɗon ko wakkiliɗo fewdo ko hana wakkilede ɗon ko ɗaɓɓuɗo keye ko ɗaɓɓuɗo malal ko ɗaɓɓuɗo welaye Allah ko ɗaɓɓuɗo aljanna ko o woni ƴoƴuɗo ɗum noon ko fewdo mum onni ko traite mum onni ko dabbude mum ndenni ndu lewru suumaye ko lewru ndu Allah yaafoto jiyaɓe mum ɓen bonnuɓe ɓen tooñuɓe hoore muɗum faggiti bakkatuji waɗi ko harmi tooñi ndu ɗo lewru ko Allah muññantoɓe yaafoɓe yarloɓe e ndu lewru ɗo kon o watta ɗum e lebbi luttuɗi ɗin tentiri e o 10 sakkitiɗo ɗo wonɗo e yurninɗo hoore fayda o hewti oɗo 10 sakkitoro peewal nelaɗo ngal nun mbowka makko kan nun dewal makko ngal nun si tawi o 10 sakkitoro ɗo naati ko daditagol ko haɓɓitagol ko ñoragol ko eɓɓalngol ko wakkilagol kana yashuddu mizarahu o dadito o haɓɓa sentiri on ha ŋera ŋer woɓɓe wi ɗon ko fanda o pottitoto ɓeygure nden few sonnaɓe ɓen o iway ka maɓɓe fes o yaha o wontiroya ka suudu Allah wigol kaari haɓɓi tuuba mba no fira piiji ɗiɗi o tertike sonnajo makko on few ma ɗum o nangi golle sattuɗe mettuɗe fi ɗe o faala gaynude ɗin ɗon ɗi ɗino no nder toon o findina kadi ɓeygure makko nden ɗo kadi no hana wattanede yili wota ɗaɓɓo antun no daɗira acca ɓeygure ma nden yo waɗu no waɗi wota ɗaɓɓo an no heɓira tettoɗa ɓeygure ma nden ɓen kañum no waɗi si heɓi ii si heɓali ii no woɓɓe wirata noon gaburuji dampidirta o findina e ɓeygure makko nden o wurnita jemma on no sunnina no jeeya e sunnaji ɗin ɗe balɗe 10 sakkitore ka suumaye ufinagol e majje ko woni ufinagol ko argol daako ka juulirde argol hoɗa ton daako ton ñalla ton waala ton fi honɗum fi rewgol Allah
akkita o bikki bakka aduna ɗum lannata kori woɓɓe wakkilino ko ɓuri ko wakkiliɗa kon kono ɓe accu aduna no curbi no curbirno ɓe accu aduna no lewñi no lewñirno ɓe accu aduna no yahude no yahirayno kamɓe ɓe darti kamɓe ɓe ɗaani kamɓe ɓe tardi kamɓe tawi ɓe wawata wadde hay hunde kono aduna on kañum daraki waɗu doy eto ɗaɓɓaka aduna ɗo fii no heɓira lahara ma on ɓayi galle lahara ɗen ko aduna gaɗe mahete nelaɗo men sallllahu alih wa sallam si o sappo sakkitoro naati o ufina gongol ko taƴugol relation ji ɗin e tagore nden fes o huma relation ji ɗin e taguɗo on terto juloyagal ngal ɗaɓɓere nden ɓey nguure nden weldiɓɓe ɓen jildugol jolda ƴawra o acca ɗum noon fof o yaha ka jeyɗomo on ɓay mo andi ñande goo o yahay ñande goo o accitay koy koko woni e dogde o jolda o ƴawra walla ñande goo tawa na kanko woni e wadde ɗum ko woɓɓe goo woni e wadde ɗum ɗum noon e bero oɗo tan mo juuta yon tigi wakkilo o ɗaɓɓa gaɗa to awa en ɓattodiri e de balɗe sappo sakkitore sabu en fecci lewru ndun e hakkunde lewru ndun ndu timmi janɗugol mayru on ko wiyete badre hari ko keeɗum woni fewndu ko ndu dari ko keeɗum gokku tun ni wonno ga janɗiri noon seeɗa 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 ɓeydori noon seeɗa seeɗa ha woni horde tawi hande kadi ala ka ŋappitori hay nokku ɗon ɓeynata woni badre wayiwa horde hippande fuɗɗoto noon kadi joni ɗuytagol ŋappitora kadi seeɗa seeɗa ha wontoya keeɗel gol ngel ni ha muta he ko gurdan neɗɗo ni ko ni neɗɗo way wonay jiɓe inni o sonnajo nande sowiɗo de est ce que o na sowiɗo mo tuuta reedu ndu fuɗɗike janɗude seeɗa ko sowiɗo o na sowiɗo ni koni o way reedu ndu janɗu tum o sel laafoti eyi ko ɗon woni ñande sikke ha inne ko sowiɗo ɓe waɗi e ko wo heeɓi jonte ɗiɗi ndu darike janɗira noon seeɗa 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 ha o jibine ko honde woni ndenna bo on ko yontere hanki janɗira noon seeɗa seeɗa o wawi jooɗade o wawi darade o wawi yahude o wawi wowlude o naati ka l'école o gayni lycée o naati ka université o gayni o jombi o yahi o fuɗɗike nawyude o furɗi o fuɗɗike turade o ronkiti joni ɓe wawata ɗum joni ɓe gaynata joni ɓe fatike neɗɗo no foti e janngude ko satete wiye ɗum no woɗɗi ɗum siwa no ɓe naɓani e ɗum ka woɗɗi moodi yaha hande wotere inna hewti koye ndu lewru ɗo hewta feƴƴa kadi ɗum no foti neɗɗo ngo jannga o anda ko gurdam makko ɗan ni awa ɗe balɗe ɗo ɗe tawata no e nder majje toon laylatul qadri o jemma wiyeteɗo laylatul qadri jemma mo Allah hoddirta piiji ɗin fof e muɗum jemma koddoriye jemma mo tawata Allah no ɓurni mo e hoore jemmaji luttuɗi ɗin fof kala moƴƴere waɗande on jemma ɗon no ɓuri sifa nde moƴƴere si waɗama e nder lebbi wulure tawa sifa on jemma ala e majji lebbi wulure ɗum ko duuɓi 93 e lebbi 3 e balɗe 3 e leereji 3 e minitaji 3 e sagonniji 3 no fanɗi hande e meɗen enen o zamanu ɗo wuurowo duuɓi 93 tawa himo nafa goɗɗum a waɗugol e nder jemma gooto moƴƴere tawa ɗum no ɓuri ko wiya ko hayrun wiyaka yo aadil yusawi kono ɓuri moƴƴude edi ko waɗɗa sifa nde moƴƴere ɗon e nder duuɓi 93 moodi ɗum ko malore ko ɗum waɗi yimɓe moƴƴuɓe attinoɓe ɓen o jemma ɓe ɗaɓɓitayno mo moƴƴi enen noon en ƴetti joni wonde on ɗon ko jemma goto fixaɗo hitande nden wo hitande
ko jemma 26 no wettude jeɗɗi ko yontigi ɗano jemmaji luttuɗi ɗin fof on ɗo jemma o immo o waɗa bere ko Allah taginani mo inna min waɗi laylatul qadri on nelaɗo maaki ɗaɓɓite laylatul qadri on e nder sappo sakkitoro on o maaki tentini noon ka fuujaje 21 23 25 27 29 ko pellet laylatul qadri ko e nder suumaye woni ko ɓura tanginede kon ka sappo sakkitoro ko ɓura jortede kon ko ka fuujaje no wiruɗen noon ɗen ɗon fuujaje kadi ko ɓura jortede kon ko 26 no wetude jeɗɗi kono ko selli kon jemma on eggay wonde hitande goo araka 21 hitande goo no araka 29 hitande goo araka 27 hitande goo ka 25 hitande goo ka 23 hitande goo ka 17 hitande goo harana ɗum ɗon ñalande nden jemma on ko eggay ɗo nelaɗo maaki mi hollano jemma on kono mi yejjitimo ba kono yontigi wakkilike nder suumaye on fof hara o hawrodiri e jemma on si tawi o hawrodiri e on jemma nden men Aicha wi ene nelaɗo si tawi laylatul qadri tawila ko honɗum mi wiyata ko honɗum mi waɗata o maaki wi'u allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allah an ko a yaafotoɗo hiɗa yiɗi yaafagol kadi yaafolam si allah yaafike goɗɗo hara ko ɗaɓɓete kon fof o heɓi no ngalaw no woodi yimɓe ɓe tawata ko ɓe noone goo ɓe yi'atake ka safuji juulowɓe ɓe yi'atake ka niisuɓe tuubuɓe aanuɓe maapiɓe wonɓe e ɗaɓɓude yo allah yaafo ɗum ɓe yi'atake ka janngoɓe alqur'ana ka yankiniɓe ɓe yi'atake ka waɗoɓe sadakaji ɓe yi'atake ka immotoɓe jemma juula ɓe yiyatake toon few ko honto ɓe yiyete ko ka yeeso écran ji ka ndaarugol série ji ka ndaarugol ballon ka ndaarugol fiji ndaaro e sama kala jemma maɓɓe o ko jemma hirde ndaarugol piiji haanduɗi ndaarugol e ɗi haana ndaarugol ñalorma on ko ñalorma ɗoyngol ka on tigi fini wo inna yon tigi yaw ndaara ka wara waktu mum on siko ka daamuwal siko ka carte siko ka fiji ndaaro siko ka awamu siko ka kala ka tawata ko yo waɗe mbumbayi on tigi hilno ɗum haalaji ɗi tawata wallahu almustaan ɓeeɗo ɗayni hoore muɗum ɓe bonni gurdam maɓɓe ɓe naftorta gurdam maɓɓe ɗan ka aduna ɗan rimantaɓe kadi nafoore kalahara sikkuɗen ɓe hettiɓe ka aduna ga moƴƴinɓe piiji ngalawji nafiri yimɓe ɓentelen ka matiére no sikkuɗe ɓe ko ɗanagol ko waalugol hiirugol e ñallugol ɗanagol ko ɗum ɓe jokkuno mo jokki ɗum ɗon o heɓata ko kelɗi amma woɓɓe goo no wakkili no tinni no juulude no hoorude no jangude no jantade inde Allah no ɗaɓɓude yo Allah yaafo ɗum no yamirde ko moƴƴi no haɗude ko boni no etade anda diina mum no jokkude enɗa muɗum no yanganade mawɓe muɗum no moƴƴade e yimɓe ɓeeɗo hani allahum ɓeeɗo ɓe heeɓi nafoore ɓeeɗo suumaye yadanayi ɓe e buy en toriki Allah subahana taala e Allah waɗen e ɓen yo neɗɗo reeno noon tere mum ɗen kadi sabuna so renali tere makko ɗen ko ɗin ko tanaji ɗi one wadde ɗin ko ɗin bonnantamo ñaama tonoji ko woni heɓude kon fof ko ɗum waɗi nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no maaki si tawi neɗɗo a caali fenugol fefindo fenade moƴƴinande hande moƴƴa sakande hakkude yimɓe ɓen mo accali ɗum ɗo Allah ala haaju e ko accata ñamugol o yara o acca dakmitagol ñallal ngal fuu ko waɗi ko sengo goo acci sengo goo accali o waɗi waɗeteɗɗin kono o waɗaki waɗeteɗɗin o daaray ko harmi o wowlay ko harmi o fenayi o nunnanayi fenowo o huutoray si fenama o wadday yimɓe ɓen o ño'ay woɓɓe o tooñay o ñaamay riba o ñaamay ko harmi o wippoto o woppay o waɗay ɗum ɗo o waɗay ɗum ɗa
kono noon o hooray o ala ñamde o ala yarde o ala yidde sonnaji makko ñallal ngal fof he fayida tonoji ɗi seeɗa ni te seeɗa ni tanaji ɗi ɓuraɗi tonoji ɗi allah dandu en wa'ugol noon aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، جعل الله العشر الأواخر موسما للإعتاق من النار، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه الأشرة بالاجتهاد في العمل أكثر من غيرها. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الأشهر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. رواه مسلم. وهذا شامل للاجتهاد في التلاوة والصلاة والذكر والصدقة وغير ذلك. فينبغي لك أيها المسلم الاقتداء بنبيك فتتفرغ من أعمال الدنيا أو تخفف منها لتوفر وقتا للاشتغال بالطاعة في هذه الأشهر المباركة. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر إيمانا واحتسابا، وتقبل منا الصيام والتراويح والإحسان في رمضان إنك سميع قريب مجيب الدعوات. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala ɓornuɗo lewru suumaye e hoore lebbi luttuɗi ɗin fof e nder hitande nden. wa rabbuka yahlugu ma yasha'u wa yahtar. allah jeyɗo en on o tagay ko o faala tagude kon, o suɓa kadi e nder ko o tagi kon o yiɗa. mo suɓi himo ɓurdi ndinni, himo suɓi ka malaikaɓe ɓurni woɓɓe e hoore woɓɓe, himo suɓi ka yimɓe ɓurni woɓɓe e hoore woɓɓe, himo suɓi ka zaman ɓurni lebbi goo e hoore lebbi goo, ɓurni balɗe goo e hoore balɗe goo, himo suɓi kadi ka nokkeeli, waɗi nokkeeli goo no ɓuri ɗiya nokkeeli. o waɗi wano makka e madina, o waɗi wano arafa e muzdalifa e mina, ɗiɗo ko hertinaɗi no ɓuri nokkeeli luttuɗi ɗin. ala landotoɗo mo koko yiɗi o watta. hiɗen seedo ko kanko woni allah goto reweteɗo, tawa si rewama nafay si rewaka lorray. hiɗen seedanunilaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko o jiyaɗo allah, ko o nulaɗo allah, ko o suɓaɗo suuta ɓurɗo moƴƴide ɓiɓɓe adama ɓen fof. yo allah juula e makko, juula e sahaba ɓen fof, juula e hoore kala jokkuɓe dina ko ɓe jokkuno kan ha ñandal ngal dari, dargal ngal dari. allah taw hara koye ɓen tawaɗen, allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe, jiyaɓe allah moƴƴuɓe, allahu subhanahu wa ta'ala o waɗi o sappo sakkitoro ka suumaye ko fewndo, ko occasion, ko setto fi wonande faalaɓe daɗugol yiite jahannam, faalaɓe heɓugol aljanna ɓurɗo towde en. kaɓe wakkilo ɓe waɗa seeɗa, allah waɗana ɓe bus. ko e moƴƴere makko nden nde wonno enen gurdam men ɗan juuta, o waɗani en settoji ka tawata ɗon ko yawaɗu gokku tunni heɓa buyi. aljanna wela heɓude goy, ko golle ɗuɗuɗe e yurmede allah watta ha jiyaɗo allah on naata aljanna allah on. ɓaawo no enen gurdam men ɗan juuta, si tawi no hara naaɗi occasion jimmanno ɗen ko heɓayno ɗen kon ko wakkil ne o ko wakkil ɗon tawayno yonali ay hunde. kono no jeeya e ko o walli en, o waɗane o sappo sakkitoro ka suumaye ɗo fiyo en wakkilo ha allah rinɗina daaɗe men ɗen e yiite jahannama jemma be jemma. e jemmaji suumaye ɗin no woodi ɓe allah windata wonde ɓeɗo ɓe naatata yiite few. ɗum noon ka sappo sakkitoro e ka sappo arano e ka sappo hakkudejo fof ko wakkilagol.
ko ɗum waɗi nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam himo hertinanayno ɗe sappo sakkitore ɗo wakkilare e gollugol dewal ɓuri ko o waɗayno kon e balɗe luttuɗe balɗe nogay luttuɗe ɗen. ko ɗum waɗi nene men aicha no filli radiallahu anha no wirɗen noon nane nelaɗo allah on wonino si tawi sappo sakkitoro on naati o wurnitay jemma on o findina ɓeygure nden o haɓɓito ha satta keñ o woɗɗito dendanagal ko wiyete fi aduna no jeeya e ko woni fi aduna kon fi sonnaɓe ɓen o terto ɗum few o jokka fi dewal allah tum janngugol alqur'an jantagol inde allah waɗugol sadaka waajagol yamirgol ko moƴƴi haɗugol ko boni duumo tum ka juulirde ko ɗum o waɗayno sallllahu alayhi wa sallam. ɗum ɗo ngol wakkilagol ɓeydugol wakkilagol ngol ka sappo sakkitoro ɗum ɗo no mofti dendanangal golle moƴƴe ɗe on tigi wonno e wadde ha kono wonano wigol tun ko wakkilagol ka sappo sakkitoro ɗo si oɗo sappo sakkitoro lanni suuma e maayi kanko e golle moƴƴe o inni haray golle moƴƴe mi halfinima allah haray en ko arata kadi ka sappo sakkitoro wona noon ko ya ɓeydu hariɗa wadde sadaka joni noon ɓeydu hari a janga e qur'ana joni kadi ɓeydu hari a juula e jemma joni noon ɓeydu hari a yamiray ko moƴƴi haɗa ko boni joni noon ɓeydu ko ya ɓeydu ko moƴƴi kon naye waɗu fewno ɗo tun accita allah subahanahu wa taala himo yiɗi rewede fewnoji ɗin fof no hananma an julɗo no hananma ka ñembanelaɗo ma on lagad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju llaha wal yawma al akhira wa dhakara allaha kathira laatanike en enen ñentinirgal moƴƴal exemplaire ka eɓɓeten golle men ɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko oɗo allah waɗi neli e meɗen waɗi e makko wonde ko ye ñembumo ko ye ñentinmo ko ye ndaaru ko o waɗi wo ko ɗum moƴƴi wallahi kala ko nelaɗo waɗi ko ɗum woni ko moƴƴi ko fi on ɗum hayta ñemba ko moƴƴi ko sa ñembali ko moƴƴi kon no hulɓinita ñemboy ko boni kongoy ɓaw noon nelaɗo ma on o sappo sakkitoro o wakkilora nde wakkilare ɗo nelaɗo mo annduɗa kanko ko pellet kanko o naatay aljanna ɗum naafi ɗum ko pellet si o wanno bakkatu pellet ɗi foppu ɗi yafama kanko o réservi ka aljanna ka VIP o heɓi oke foppu fof regili wallahi bal kanko ko maapi joni ko e mofte makko ɗen ɓe tawata ɓen ɗon situation mon on regilali kono o regilita situation ɓen ɗon ko ɗum maapinimo si hay on ɗon wakkiloriwa nde wakkilare ɗo tawi jemma on fof o wurnitaymo o wurnitiraymo rewgol allah jemma on fof ko hakkude juulugol e janngugol e jantagol inde allah e yaɓirgol ko moƴƴi haɗa ko boni e waggol sadaka ko ɗum woni e lontidirde wonde ko ɗum ɗa wonde ko ɗum ɗa wonde ko ɗum ɗa jemma on fof o jaɓata hay ɓeygure makko den ɗano si kanko o waɗiri noon enen alhaali men on ko annduɗen kon mo beeno anndi hoore mum goy ko annduɗen kon ɗe ɗenɗe men en jeeyaɗe gite men ɗen en jeeya noppi men ndin en jeeya juuɗe ɗen memay ka memi koyɗe yahay ka yahi hiyen jilliniri piiji halatna amalan salihan wa akhara sayyi'a ha enen en foddi e wakkilade ta ɗum ɗo laawo eye enen hiɗen felliti wonde ko arata suumaye tawa en yomo be waɗu wonde ko nduɗo woni suumayoru mum sakkitini ɗum ɓay neɗɗo ko juuti balɗe wo o heɓoye suumayru sakkitindu inne ko nduɗo woyi rowani ari ko enen e kaari en wonduno ko enen huntodayno ko enen waddayno ɗum ɗo e ɗum ɗo ta wontino enen waddayno enen yaadayno enen ñaamidayno enen waɗu ko nduɗo no wakkiloɗa si neɗɗo juutini tama'u gurdan so renaki seytane faljinaymo en torki allah ta seytane faljin en wakkiloɗen e dewe ɗen fof ɓeyden wakkilagol dewe ɗen dewe yamiraɗe ɗen no nelaɗo waɗirno noon ta en sintan hoore men goɗɗum de beru ko nelaɗo wanno ko wallahi ɗum ɗon no gayna ɗum ɗon no yona ket
laɓɓinan tun waɗanteɗo on waɗira no faalira yo waɗire noon. idan ɗoyten golleji aduna ɗi sen accitata few kono ɗoyten fii no heɓiren tan kun tan hun ɗo gollanen lahara on lebbi 11 fayda ko fii aduna tun wonɗa yetade modi suumaye kadi balɗe noga ɗe fof yiɗa wakkili hay si a ɗoyti ko seeɗa no gasa ko ɗuɗɗa ko 20% ɗe balɗe 10 ɗo modi ɗeɗo sa fi a wakkilike ɗeɗo ko Allah arsukuno ma kon hatta heɓagoy. idan wakkilo ɗen yentori Allah subhanahu wa taala yo Allah waɗen jeyaɓe wakkiliɓe jaɓanaɓe ɓen kadi. allahumma adina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la ya'izzu man adayt wa la yadhillu man walayt tabarakta rabbana wa ta'alayt. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصل لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصل لنا آخرة التي إليها معادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم. اللهم ول على المسلمين خيارهم وقهم شر شرارهم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ومعاصينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تؤاخذنا بما نفعله من الفحشاء والمنكر والبغي ولا بما يفعله السفهاء منا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقام ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.